o isa zote chanela kalolom le vek chu January ni som pakua ania India ram chung thil thleng le ram ponte kanan hol kol le zor zor don ani o hei mania Indigo flight ti te boina lian tak kha ma flight cancel na sa ti te kha India ram news satling ani kha Directorate General of Civil Aviation DGCA chuan Indigo Airlines chu nikum December thla a thok tu in dei lo wanga thlona service na sataka anti khailaka khwaljin te har satna an thlen chungchanga chui chen an ni hnuwa inrin ni liam ta khan cheng vebel se som ni pani point pani choi turin ati thlona service chungchanga har satna a thlen hnu khan DGCA chuan Indigo CEO Peter Elbers le Isidre Por Coiras te chu in soifia turin lo hria tir towa heba ka hian Senior Vice President Operational Control Center Jason Herter te po pilot duty le cholhun siam thar November ni khata ti chu amil tura ro manna siam theilo wangin adin munchela tanga bang tur hian hriat tir na lo ti chuak to bokani kha Indigo thlona service khailak chungchang hi DGCA noya member pali omna inquiry committee in hun engemaw chena ta nan lo chui to a airline cha thok tu in deilo na chu har satna thlen chan ti an mu chua ba ka system software le operational control a ro manna mu mal siam ani lo tian mu chuak boka hengte wang hian DGCA chuan airlines remna tur hian ti chuak ta chengve bel se somni pani point pani choi turin an ti ta ani o India rama hian poi khoya wanga ti hlum soituran lo venual to amai ro chu hei tun hnai chho hian he tiang hi thleng kha ta viau mai pong sual tual tha chu tiang ke strong ma sela thi tura an chung thu rel hi thleng kha ta viau mai chu ti la chuan hei Gujarat ko chuan pong sual tu thi turin a chung thu a rel ve tarup mai Gujarat a Rajkot special ko chuan Indrin Liam ta khan Ankot Kanpur thingtlang khwa me cheno pangpong sual tu kumsom thum mi remsind duwa chu thi turin a chung thu rel sak ko thian poi khoina thleng hi ni somni chung lekin ati fel mana thi tura hremna pek hi India thil thleng kha takani bok me cheno pangpong sual na hi ni kum December ni le thleng to khani in huan en kol tu te fa ni in khola ya anin fiam lai chu dutua hian a ruai son ni in apong sual zuita me cheno pang hi damdo in pan pu ani hnuwa adin mun hian zia omlama pan to thung poi khoi tu hian no pang sera hian rot in chi singa asai thun sak bok thil thleng rang te chui chian ania poi khoi tu le tuar tu te atanga fin fiani hnu in special court judge VA Rana chuan thu boy hi ni somthum pali chung an ngai tu hnuwa thutluk na hi siam fel theita thutluk na siam chungchanga hian Gujarat Deputy Chief Minister le Home Minister ni bok Har Singhavi chuan mai chiate laka poi khoi na thleng thin chungchanga zero tolerance kalpuyani ti ka soinon le duani ati o kan hre takin Myanmar lama chunin thlan pui na yani kha an mi pui tam berina an thlop lo lai le khovel sarkar engemaw zatina he in thlan an du lo an soi se lain Myanmar sipai sarkar chuanin athil ti chu titlang le tho ta hania an sipai sarkar so ngena atana malak na ni te pon langani tin khovel ma anin soithiam theina turan malak na te pon in langa Myanmar min thlan pui nei me ka hian vote thlak thoni na zo anita tho khatna le tho ni na hi in thlan na ya sipai thlop Union Solidarity and Development Party USDP chuan fal takin man ruaya in thlan tho thumna le ato berni turin January ni somni panga hian an nei le don ani karliam ta jirtop ne data ti chuwa chuan in thlan nei to na atang USDP hian seat za somret pahnia nena an chang thei don nia tarlan ania hi Parliament Lower House a seat omzat seat jathum somthum atangin azad ve a in atam to zo kani State Broadcaster MRTV na Union Election Commission report tarlan danin USDP hian January ni som pakhata in thlan tho ni na ya khan seat za tanga somret paruka nena an changa in thlan tho khatna nikum December ni riata na ya khan USDP hian seat omza ta trengin za asum ko dona nena an chang bokani Myanmar ma hian National Legislature House pani omin avaya seat omza thi zaruk somruk paliania House pani member nei tamber party chuan president thar tur an thlang thei dona president thlan hian cabinet turte ruatin sarkar thar an siam dona ni heti lai han sipai sarkar masa hun laya an ramdan pui siama parliament in hnia hian sipai pual seat za somni panga ve dania national le regional legislature in thlan result kim chang hi tun thlatop lama an puang don ani
sipai sarkar thupuang tu Major General Jomin tun chuan Parliament in thut khom chu March thla kawani dona April thla sarkar tharlak lu ani tur thua soi tun tumin thana hian political party somnga pasari atangin candidate sangli zariat chuang an oma mase National Legislature chu hi party paruk chau an om thunga ni hengzinga party pakhat People's Banner Party chu Election Commission phalna lalawin party hroi tu ten yanguna ramdang ayo te an hmu nia pu ania wangin thu boyan nei mek an thu boya hian thiam lo an changa ni chuan an party thria sak thei an ni dona ni o kan hria tangin Gaza lama in ka hai US ruam man nei na lakal meka atho khatna kha mitang in thlengte Gaza a Hamas ten Israel mi le san man an chuatin boral to an ruangte Hamas ho hian an thon let boka chungaya chuan Israel chuan Palestinian mi Israel sel rang atang mi sang ni vel an chua ve boka tiang chu thokhatna khanan manga amai ro chu voin thleng hian Hamas te an Israel mi le san man boral to ta ruang an la thon kim theilo ani chuti chung chuan a thon hi na tur hi US chuan an ruam man chhota a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kai roi sarkar chuan Gaza Board of Peace member tana ami thlante chu adu lo ni na soya Israel ron lovin thlanan nia hi policy na in kalani ati Prime Minister Netanyahu chuan Foreign Affairs Minister Gideon Sar ne na an ngai dan US Secretary of State Marco Rubio hriat tir turin a hril ngal bok US hian Gaza Strip in ka hai puanna tur le in rel bolna kalpui tur ruam man na siama Executive Board le Gaza Executive Board a hranin a siama Israel hian Gaza Executive Board big hi du lova e board a hian Britain Prime Minister Louis Tony Blair te Trump Special Envoy Steve Witkoff te Trump Mark Pajer Krosner te Turkey Foreign Minister Hakan Fidan te Qatar Palai Ali Al Thawadi te po an oma board member tura ruat te hijir top ni khan puan ani hei hi Israel khana maina lo soi towa Gaza buena hian Turkey hi Palestinian lama tang zar tang ngar khania Israel thil tin taka soi sel tu khania khawang khan Gaza kalzel na tura ruam man na siamna le international force Gaza tir konga po Turkey chuan sipayan tir vedon lo ti khan Israel khan na tak khan lo soi sel to amai ro chu tu na hian Donald Trump chuan Gaza zel dan tur ngai tu bota hianin Turkey hi asom vea hi Israel hian du lo chan pakhat ni in alang ani o Pakistan lama chuan shopping mall a kang mai chua ka mi pariat zet mai han thi te renga hi Pakistan le khovel media te pon an puan ani Pakistan khopui Karachi a shopping mall a chuan kang mai chua ka mi thanem takan thi liam hi tam tham takan omboka Gul Plaza an ti hi dor sangkha jani velom na nia square feet sangret borwel zeta zawania Thisi nga hian kang threl tu pakhat telami somni chuang hliam anom boka multi story mall chunga hian thren khat chu an latang khang mek ni an soi bokani o Syria lampo an la boi mup khop mai Syria si paide chuan oil field tuna hian an thunun thara an la a hindona chuak mek ani kha raga chunga allied tribal fighter te dam man lo mek boka Syria si paide chuan khopui poimo tak tapga le Euphrates lui kama si pai airport chuan thunun thar ni an soi bokani o Syria lam hi chu a chin chuaka kan soi ani lo chuan hriat thiam te po harra Syria hi kan hriat ta kang khanin helpo lo ni thin hruai tu Al-Sara Pol te STS Helpol Antime Chung Helpol Hruai tu ten tuna hian an thununa maro chu Al-Sara kai hroi sarkar hi US chuan an tho pui thavio mai boka hengho hian Syria sarkar hi tuna hian an kai hroi chawani tuna sarkar si pai kan ti kha Helpol hlui Al-Sara kai hroi sarkar Syria arama rorel mek tu te kan soina ani tin anni hian Syria ram pumpui hian thunun lem lova Helpol rang Syria hian an lo oma ISIS le an tho pui te po Syria lama hian mun then khata an lo mek ania manipon US in be pui thlak chiam kha US si pai pani ngot le tong le tu pakhat an lo ka hluma wang khan ISIS Syria ISIS telaka US khan be pui voi ni ngot an thlak nge to ni kha tuna hian Syria hian in dona halakal mek ania Helpol rang tele an sarkar si pai sara kai hroi sarkar te inkara in dona halakal chungti chuna kena chiang zo kena chin chuakin kan la puang tura ngaila pondon chon pon tur tam tak om thayo me khati sina khan kan handu tok phot mayanga khovel thil thleng thar an thur bingai do ang te he chena la hin kan ti chuak thina in longa chang zel don nia du tok le photang